Lagi Demang Panjul Bapak Grandong nu gaduh wilayah hatur nuhun ada tuh saring ringan Bapak Mirna para pemangku hajat pilujeng Pak Adebrot aya Adebrot aduh nuhun Adebrot Lagi Demang Panjul penasehat Delta Mas wilujeng sepuh Pak mik sesengak heula ya wilujeng tepang wilujeng tepang para pamiran sedaya kula saiki sing rencang saking gamelan Mandiri Jaya Aoto aduh hadir kombinasi jadi ipon anak paribasa kembang manor di sabar di awal-awal kembang menora di sebar di awal-awal kula nasi yang sedul kembang biru ngabewok-eboh jaya anu bageng hadir mah kembang biru kembang nedara aku boy Medan deredet kembang biru kembang nedara kula melu bagena sengsara anak paribasa aotong aduh hadir mah melak pare ning lere melak pare ning lereran ning lereran Bang Laris bah kung sidik aja ngaji awas apa Haji Mawi Limbah Jaya aturan kapayun apa Haji Mawi Limbah Jaya anu bageng apa RT Yami up kapayunan Bapak Haji Carit gak hadir mah tetep anjeun anu geugeun imut anjeun anu lucu sorot soca apa Haji Mawi Limbah Jaya jereweun dada hate kapentang asmara aduh 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 dak dikduh jajantung ratu apa Haji Mawi Limbah Jaya kapayuna duh aduh susah hilapna masketna duh kate abdi apa Haji Mawi Limbah Jaya anu bager lir gula rejeng amisna lamun tepang saminggu
teu benteng Ais, kembang nula teu wele wae kacipna sagala tingkah lakuna kabagjaan ngate abdi abewok akar kapayun minggu anu kalimatan abdi ngimpi sarung ilang sigana kenyataan dabuk tosna apa nandian jarang ngamulan sarung abdi ngimpi ilang tos dua Bapak Sersan Heri bulan nu kaalaman dagidu pipikiran apa nasusi bos kapayunan nyata nalina beta Bapak aja sarem tenang gaya sarem aya nu ngagodang para kumbang aja ya kapayunan merandang kumbang aja dong kala deui Bandung keling lipo serang bagus buktiin paranjang beting alahurang di kaurangan abong titis tulis diri Abah Johan tungkara abis sorangan Bapak Johan berenang siang kapayunan Bapak Johan akhiri bos berenang siang kenyal nyidik Bapak Johan lawas pak hayang ada Bapak Johan apa naperi anu bageun Tegal Danas kapayunan apa nasusi bos beras deui anu bageun anu mana Bapak Johan berenang siang panona diadu jeung panon Bapak Sersan apa Heri nasusi deui Bapak Sersan Heri bari hate nadem jaga Bapak Johan perandang kumpang ajaya Bapak Sersan Heri kapayunan apa Haji Mawi Lembah Jaya deui Bapak Johan mah apa kapayun Haji Mawi deui Bapak Johan kapayun butirit paranjang abeuti apa lora otot pajohana deui ketua pajohan kapayunan apa Haji Mawi ketua apa nasusi bos beras deui apa lora otot apa nasusi bos beras anu bageun kapayunan apa apa lora Haji Mawi otot deui ketua ngecel ngait kana rega apa lora Haji Mawi otot Lembah Jaya kana rega apa lora otot ketua Embah Jaya dari tali kenyal apa nasusi deui deui sayang Pak RT apa Yamin nasusi deui Embah Jaya lieu deui Pak RT Yamin rasa Embah Jaya nu ngancik dada Bapak Sersan apa Heri nasusi deui Bapak Sersan jadi Heri pasir tuaan aturan kapayun Bapak aja carem tenang jaya Sersan Heri tenang jaya Karawang Karawang Haji carem mantap jeung dede apa lera otot dede ketua moal Embah Jaya bali Haji lawan Lewo apa nandian api modeli deui apa nandian kapayunan apa nasusi apa nandian deui kemadehannya bos beras genyol Musidi Yamin. kadajang anjing Pak RT Yamin Embah Jaya Cinta pajohan paranang siang Pak RT satria Yamin
Pajohan apa lurah otot Pajohan Banasia RT Yamin Lihat hayang kita miang Lihat hayang Babareng Pak RT Yamin heboh jaya Jeruk bungkus sauyunan Paji Carim kenyal Paji Carim sauyun apa lurah otot Sarasat Sorosot Pak RT Yamin heboh jaya kita miang Sorok Pak RT Yamin heboh jaya kita miang Apa nasusi bos beras tinggalin jam Papa wakil salib Rasat Sosot akhiri Apa Jaya nasusi bos beras Saradat sorok akhiri lupa Jaya Bedul malah molosot Apa nasusi bos beras Baranang siang tinggalin zaman kemajuan apa nasusi apel apelik lipo anu hidup tapi mati akelik apa nasusi pasaras lo banget tigit untung sok lo untung apa nasusi Haji Carip Muslimah Haji Carip sok jadi buntu Haji Carip Karawang Haji Carip Sarasan oh iya Sorosot Haji Carip Saradat Sorodot Pasar Sanheri Kota Mekar Karawang Ngolosot Aheri bos apa nasusi Aheri bos beras Sarasan Karawang Sorosot apa nasusi apa bos nadian beras Deli Karawang Sorodot Pakado Salim Kota Haji Karawang Nadian Penodeli Pakado Salim apa nadian Penodeli Deli sayang Pakado Salim apa Nadian zaman oh kemajuan baik pasar Sanheri Bapak Heri bos kapal api Karawang Bapak Heri oh ini akok akber untuk asar Sanheri loba nu untung asar Sanheri deui Pak Haji Mawi Pak Haji Mawi bos Lembang Haji Mawi Haji Mawi bos Lembang anu mah Pak Haji Mawi Sarasat Pak Haji Mawi Sorosot Tenang Jaya Saradat Sorodot Sorodot Haji Mawi Talang olosot Haji Karim lagi Haji Mawi bos Lembang Tenang Jaya anu bager Pak Haji Karim bos Keramik Karawang Sorosot iya Saradat Sorodot Dibedol Talang olosot Tarik ngalele Haji Carim deui tinggalin zaman Pak Haji Karim Karawang bos Limbang Pak Haji Karim ketinggalan zaman Pak Haji Karim kewajiban Haji Mawi Bajaya ketinggalan zaman apa lurah otok Saradat heboh jaya Saradat apa lurah otok heboh Saradat jaya Sorot api grado api grado Haji Mawi anu bagus taman pamangku Ayuyun api grado apa namanya kemajuan
aturan Hei kapayun Ada tuk Ada bareng Jaya Mukti sedek Ada tuk Pemangku hajat Kepada Yogi anu mana Kepada Yogi Ada bareng Bapak Yogi ketarik Ada bareng lilin Pak ada Yogi tuti zaman Kepada Yogi Ada bareng Apa namanya maju ada tuh bagi mawi anu mana Dekat sini boy Yogi Kepada Yogi apa na yogi deui aturan kapayun Dong ala kadung Dong apa kadung Dong ala kadung pemikiran usah itu bagi mawi nembajaya bawa kali ingin Bos Apoy anu Bos mana bos Apoy apoy Bos Apoy kapayun Hei Dadah Jujut dinoson Ayah Haji Mawi Haji Mawi bagi mawi nembajaya Pak Haji Mawi Tenang Jaya Karawang Pak Haji Mawi Tenang Jaya Karawang Targetut Targetik Targetut Targetik Targetut sebagai penyanyi dia Targetut Targetik mau keandanya ikhtiar Teket teket tek Teket apa teket tek mawi Teket teket tek anu Teket teket tek Teket teket tek akhirnya bos kapal api aturan kapayun Budak letik kumpul aduh jona Pak Edi di Badaya mana dinyane sarira teu aya mulang gedengan Apa na Yogi Pak Edi Ada keren Jaya Mukti deui sayang Ayah apa na Yogi ya Wow lamun Ada Yogi mikiran Apa na saya Yogi RCTI ayo Ada keren aturan kapayun Pada tuk ada truk anu bager Apa tuk aturan kapayun deui Atuk Aedi Apa na anu Mirna mana kapayun deui Apa na Yogi kan keren Abi duh Grandong kabelan Abi Grandong Tapi ayogi Malaya Bos Apoy Bos Apoy Bos Apoy Ngemotan panutan Abi Grandong di kerandong Salira nutan bola Wanana Bangkok Duh panutan Arogos Bos Besi Kamana Arogos Abdinya neng Arogos Bos Besi Ada gerek Lawas tetepang arobo Abi Grandong Abi kerandong Salira nutan bola Arogos Bos Besi Ada gerek Usaha Arogos Bos Besi Apa na Yogi Ada gerek Jaya Mukti Apa na Yogi Ada gerek Pak Wakil Hasan aya kene ya teh Pak Wakil Hasan ada gerek Delta Mas Tarketut Tarketik Tarketut Tarketik Tarketut Tarketik Arogos Bos Besi ada gerek Delta Mas Arogos Pemangku Hajat Abi Grandong Pemangku Hajat Abi Grandong Pemangku Hajat Kandang gerek di kerandong deui aturan kapayun Abi Grandong Pemangku Hajat Abi Grandong Aput Abi Grandong Pemangku Hajat Kandang gerek Dong alak kadung Dong apa kadung Dong alak kadung Ada tuh Pemangku Hajat Kandang gerek
yogi anu bagus Ada tuk nu bade hajat mah. minggu anu Ahanya kaliwatan apa namirna? abdi Ada ngewi gereng. apa Dan namanya aman. anu iya Apa namirna? Ada gereng. nyata Bos. lain ukur Bos beja limbah. apa namirna anu bagus sapayun deui Apa datuk? Bapak datuk. Aduh. nyata lain beja Pak datuk. apa namirna Aduh, Ali. Bobogohan. panutannya ngagoda Pak datuk. Ada nyata gereng. ada tukang Anu Ali. gereng anu Bobogohan. bagus ada tukang gereng Lalalalat. kapayun deui Kakak. Gini. Hadirin rumawanya ding apa nak yogi ada ngajak berjuang Arogos. arobos anu mana Arogos. anu baker arobos anu mana aturan kapayun deui Abana Herni. Sorodon Jaya. nyelot soat ngabukeun bingung geuningan Iya. apa na herni sarodot saya saya apa na herni sarodot Buat kapal saya api. Harawak. aturan kapayun deui Kunyo. Bapak Heri. Abana Heri. Buat kapal api. aturan Harawak. musuh Ayo. sapanjang urang gumalang Ayo. apa na herni sarodot saya kapayun deui Karogos. Bos arobos besi. anu mana Anak gerek. Dewa tangan. kapayunan arobos anu bagus sayang Karpet jengkol. lemulat ke rumah Arogos. arobos deui cenah merah Apa na yogi? apa na Ada gerek. yogi Nu bade hajat. langka eling geuningan apa na yogi nu bade hajat kapayun deui lain-lain daun lawi Neng Wulan. ranca bereng Mandiri Jaya. kita werang Neng Wulan. arobos anu bager Lan. aedi anu mana aheri kapal api kapayun deui Asai. Bujang liar. ulah timburuan Asai. Di mana nya? lamun abdi direnceng Apa na yogi? ulah apa na Ada gerek deui. yogi panas sate Apa na yogi? mun abdi Ada gerek deui. boga bebene Iya. Wet. ulah Oh. timburuan apa na yogi lamun abdi direnceng ulah panas hate apa na yogi mun abdi boga bebene Lep. antara aling ganjen Mamba. apa na yogi kaya hubungan naon Suara mamba. ngan ukur Aduh. wawuh biasa geuningan apa dimawi dipercaya nu bageus Akok ngaker. kumbawina Yoy. kumbawina daun turi Arogos. Bos besi. aturan Hajat. kapayun deui geuningan Arogos. arobos deui deui sayang Ayo. sanajan jauh di Jogja arobos najan anggarekut teang Pawakil aedi Mawi. Mbah Jaya Pawakil anu Mawi. mana arobos anu Kiramaya. kapayun deui Pawakil Mawi. Nagasari. Pemangku hajat. sanajan jauh di Jogja najan Ayah Pak ya. anggarekut teang Bapak Kadus. Haji Eron. najan jauh di Jogja Tembok terus. Bapak Haji Kadus Erot deket Kembali ke hajat. tepi suasi
Arobong dibelang leuweung Asai bana sami Bujang liar anu bageur Sipur aturan apa yeuh teh Asai Bujang liar Cimitu lamun mikir dan tidak cat dosa istu Asai Bujang liar moal kalis ku kainggis jadi moal kalis ku kainggis Api grandong mah Delta mas pemangku hajat sesalamun yang jaksa Api grandong amit Delta mas grandong pemangku satu hajat tahun ampun Api grandong amit pemangku grandong hajat deui Delta mas anu bageur Kok amit grandong deui payung deui Pun Bos Rio video shooting Serius Joko Wah wow kunaon anjeun tulkeun Bos amit Rio grandong video shooting Serius Joko depan Wah wow kasarira nuncang nulang Pun Bos Rio video shooting Serius duduk Joko Bagus. Oke amit grandong Wah wow kudia tuman Geus gratis deui we Asep kudu kasaha Bos Rio Bos video Rio shooting Serius Joko Bagus Ringalita terang beneran gratis berapa ting lumayan duy baik randok Bos Rio video shooting Rio Joko gambar bagus suara mantep gratis